بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بها أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعوكم كوريا مجندا درس السلاغة मेरे म्योती حديث بيت وجه درس قومي فرهم كفواني أدبوجي باتو بترين فرتم حديث मेरे अम्मी या जगह में देवाना हदीस हम बयादानी एगो तुम मियाद की सब सफ़ा साल स्तेगा सालिस हते अशारा अगस्त देहास मनसविस मियाद की हदीस रिवा कफ़ा मिवानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रक़ हदीस का अगुमिन्ना वरा मुहिम इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करबनी अगुमिंग हयातुगा मिकमंग अगुमिंग खास समारोह में दीफुकम का वानमा अगुमिंग हयात इता गतकुम हिंग मजहुम इता अगुमिन्ना वेरवेगिन दान हम एगोतंग अगुमिंग हयात के कंकम अगुमिन्ना फसेह गोतुगा वट्टन कुरुमुगे तौफीक अगुमिन्ना देविगंदान मुहिम हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करो बाफनी एगोतम हदीस का बयानी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه نبي صلى الله عليه وسلم لحديث كبيان ربني انظروا تيمامهم بلاشي إلى من هو أسفل منكم تيمامهم के درجة गोतुम दशगवामीهم एमा मी कायदा नि हदीस का मी अन्ननी वर मुहिम ए अजह के बयान करबनी वला तंظروا अदि तयबामिहुम नुबलाशे इला मन हुवा फौककुम तयबामिहुम के दर्जा गोतुम मथी गवामीहुम فهو अजदर अल्ला तज़दरु निअमत अल्लाह अलैकुम फहि एक सबबुन तयबामिहुम मज्जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नियमत ए कुडकम गोतुगा मुदको मकोई रक्कातरिकम बोड़ गोतके एगोतकी එහෙම අගොම්මෙන්ගේ කොම්බ මීහෙක්ග වෙස් ඒන මුන්නාන වකි දරජයක අගොම්මෙන් එබ්බස් මීහකි එක පණිකක එබ්බරෝ එක බාන මීහෙන් ඒ ඉන්සානගේ හයාතුක වානකමෙන්නු එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අගොම්මෙන්ගේ හයාතුක قاعده ගොතුක මිකම් නි බයන් කරපණි අස්තු මිකමුගේ මුහිම් මොකන් අරුමෙන්න දෙන ගණවේනේ මිය බලාලෆකම් ගාවාන මෙහෙම नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत तक मी हदीस का मन्ना देवा फमनी फरत मकम का बयान प्रबणी आगम मेंगे दशुगा दरजा गत दशुगा वा मी कुन बेद मटका देखिवे आगम कोम मी है गस अल्लाह सुब्हानहु व तआला नियमत तनवस को देवा फमनी एके मी हुन एके मी मरा मैं मी हुन की मुदलो गतुम वर तनवस मी हूं अने मैं हुन की मुदलो गतुम तनवस कन्ने मी हूं फ़क़ीर हाल कबड़े मी हूं अने मैं हुन की मुदलो गतुम नेदु मिंबरेगे आदागे दिरुल में कुड मुंदा बाय हम एगो त दारिन नबेली कमुगा अबीन में सेबे की वारा दारिन गीना बाय अने मैं हुन की अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी हुन निया करबा फागतुम पेस्तारी को मी हुन हयात कलीम फनवा मी हूं एगे दा मेदु मिंबरेगे मेनी एदामे के मेदुगा वा मी हूं हम एगो त एन लांगे मुड़े चेकम गावे न सिफा के मुड़े चेकम गावे न मिखुम में चके वे सल्लल्लाहु सुब्हानहु व तआला के नियमतों अगुमिन लिफा खंतत है रीमा ए वसीयत अगुमिन मिवनी एक दफ्तर जगवा मी उन बेल वटका एक सब में हितुगा मी उन दहिवेतकम उड़वेगंदा era omen wazan kurave Allah subhanahu wa ta'ala omen devwa fawa niumatu ge agwazam
ennunkum gawana ma wadu salmen edeni aneka dibifawati eduma nuwata almen hituga tanawas kun fadi hasada wirikam baymihum badal wegen datan aw wenna fennan devana wasiyatu bayan kurabani almen ge daraja gotu matiga ma mihun nubeluma emihum mulani almen ge halatu gotu majji amma tanawas marango dirul mega almen eta gotu ma tanawas kam emihun dibifawai bay mihun na ebedana faharuga ma taqwa wal miha kabes endi maum me bay me kufar tumanna war rangal nama taqarra terbe Allah subhanahu wa taala inge kanta taka bola bahukum ga min istimanna kanta tanas wegen gosmanate ene ki namaz pura mi hendune Allah subhanahu wa taala inge wi kanta taka amiyat kande mi hendune hennam ene ge niyumetam Allah subhanahu wa taala tanas kodde ba fawani එහෙම හිසාබුම් එනේ එකම ගුණතනවස්කම් උස්සස් වෙන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකෙමිහුන්න එකෙමිවර එදා සුබ්හානහු වතාලා මොළ දෙනකොට උඹඩි එමිහකයින් මනරෝතේ කොබාතෝ බැමිහුන්න එදා සුබ්හානහු වතාලා මුදාවරික දෙපඩි එමිහුම් ඉම්තිහාන් කරවට්ටක කිහා වරකතෝ එමුදලුන් හේද කරපණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙබ්බි අමානාතන් එමිහුන් අක්කාතරිතෝ එහෙම කොම්මෙන් ලාසිම්ගේ නුවේ taqwa wari bima ene mudatakin itura devmu Allah subhanahu wa taala mon denu wode mani ei maslahat oti kene kam agum menna fahareka taqwa ri biha ka bis mudatakin tifiyam bedana ene genu mori kam ka e mai kemi honna kemi bare ke gotan Allah subhanahu wa taala devani bayamihum imtihanakum Allah subhanahu wa taala emhum e mas'uliyatu ufrani kiha mimbar katto bel wattaka हम एक होता मी हदीस का बयान करवा बेलुम ये बेलुम की उन होता का बालन जहे बेलुम तो हम बालन में जही हकीकत का sama orang mengen dolong mi bala goto ngemi hunne daraja belum to nuniyam ngemi humba halat dene gatun to evam mi hadis ka mi annani asluga ngemi hunge halat arum men dene gane ekama me du bisna fikru ko ekantatta dangalan arum men e ninganum kirum fahargas e gota balahatta ge tiumuge maane nu me hadis ka nabiy sallallahu alaihi wasallam ge murada ki e maagumenna mi annani irshad e gota amal kurmattaka e mihunge kantatta e gota hurikum ga abinames agumme e gota e nazar rubel e maagumenna Allah subhanahu wa ta'ala ekemihun ekemin bara anta basafa wakum adham ehem me ebbe ko nebbe ka darajatakan Allah subhanahu wa ta'ala fawakum kirtu Qur'an gavis bayan ko faybawe ila subhanahu wa ta'ala al-Isra surah 21 wa ayat ga wahi rabbani unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd ema mi ayat bayan rabbani Allah subhanahu wa ta'ala ebe amihun kore ebbe ko anebbekan mak kurabba fawani hama efada ekon fade kon gotawun to kade ifanu deke wada ganna washa hema ei emihun ebbe ko anebbekan mak kurabba fawun dene gane eya bisna fi korokom agumen nazar hinga jeheni sharui rangalu visnumakum faharaka vesduniye ge dahivati kamakum nuwata adawatirkum ge nadarakum agumen balag nuwan ebamihun namedu agumen sharui nazar hinga jeheni ema dobete akhunne daraja gotum tafatu ayruga ilmu ge gotum berius agumen balan jehe linganinge boy bay mihunaki ilmu gotum wara arati bay Allah subhanahu wa ta'ala mihunna ilmu ga tanwaskan debba fahum debba ilmu ungen mo kurdana kam debba sababa ha bay mihun wara fasihan echi daskurata amna fennan wara fasihan difa wa echi lutai dene ganna mude echi fahumwa mihun amna fennan daskufiya daskure echi bar digu muddataka demigen dagotan hadanuga hunna mihun men fenigen dana ege idi kol bayki daskure eche baranwa mihunge hadanu kasala ganda mihun daskuran hundagu mihun ege meduga misala kan agum men menjiyam agum balanjiheni ege zatuga dashuga miha ekibe hisab men yusas korebene Allah subhanahu wa ta'ala timan nebis kum sare qur'an kan de fafa boyekam
hifzu kurumuge pradana kan timanna libigen wakam timanne Allah subhanahu wa ta'ala ilmu muge tanawaskan devwa fawakam hame gota akhlaq egotum belikum ga beinemes agumenge terega ekimi hun tafatu ga midani baymi hunnaki wara rangalu akhlaq ga wami he wara wahaka nuwata emi mismi hunna basmu terumuga terigumuga wara rangala muamala kura mi he anabba mi hunnaki emi hum bahada kafiyahum emi hum ge fusum mi hum fidan duwe gala no ba bastan emi hum durum be kura mi hama egotan Allah subhanahu wa ta'ala dikuru kurumun duruwega wami ehma edemi hunge medan alqumen asfikam gawanama alqumen ge dashan alqum balafkam gawanama ihsas kurebe alqumen ge halatamel ena egotan nurum ge sawum alqumen nan itoro ibretta kelle bigen dana ehma isabum Allah subhanahu wa ta'ala alqumen nadbi buddhi alqumen na ekiha bura chekkam abu wazan kore bigendane hama egota agomenge terega bebe taqwa vermihum barang alu veri di vermihum ebbeki warabba war sunna namatako roda hifa sadaqati waramma mate alukanta kurabe ege idu koluga miwani Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kurun ikkibabe namata qaim nako Aina subhanahu wa ta'ala ke dhikr kurum iktibar yabamiha emma mita gaumen dasha balaf kam gawana me ihsas kurebe agumeng hal ama egota macca balaf kam gawana ma agumeng ihsas kurane ehe mi hunnan Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawani me mi awari kam ga baaga inwari komeswarge khilaf genna fa babe bayalmen bidawani mi hadis ga amu mingade bayan ko famini abadu seenage halata pure dafa bel wattaka enna selmen bidawani duniyavi kamkamuga agomenge daraja gotun dashab belikamuga awenna mes alukattawga ena balanje heni enage maccashe erun ene itura hipore badebegende e alukattan itura kurumattaka ena nukure vekantan itura kurumattaka ena hipore debegenge bade ennum kam gawejjan dashan payah kam gawano faharaka ene ikantaka ihmaluma mage kam gawegen yadan ehme isawam emme rangal goteki enage maccabba mi hay berumi alukutta gawejjiya komme sarge khilaf elwaninge terega fadi fawni hennamas agumenna qabul kurebe utuga ina amal tahiyumal ta pura miha hisab ene qabul kurebe ne timanne bisnu kurebe bantattakinge bawakam timonna de itura masekne bakuranje kam Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun timanna ikan tattakaw madadan e baiden jehe kam ehmema nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithun agumenna ituran ebadibe iburaten ei efis kamekka hasada berilu ede biniumettakan ena shukur vergum mi zamanu ga agumenna baymihun allaganna emme bodo ekkamaki hitam ni ufade mutanawaskam ene libi foin echakamedu ene shukur vergum ehma kaige jehigen ode miha avatte miha ode tanawas halatu fennima ena debbe niumata shukur vernuwe hitan nutanawaskam ge baade ena ode tanawas halatu fennima timannawes egotam ulu mattaka timannage firmiha itura echi hodu mattaka eba edeve nuwata emiha ge korimatiga daawra tanawas miun ode eruga enage hin emihuna lebum ebade egotan ena ulu mattaka ehma agummen ede komme kamakiya dawmenna hasul vedana kantattakennu mi duniya matiga agummenna ekemimu ek daraja ga labba fawakan agummenna ebe ege hembima e komme kamen ene ede gota enumaki duniya matiga kan hinga boy Allah subhanahu wa ta'ala dua ko fikam gawana ma agummenge dua tan ijabu ge bede hennamas dua ijabu ge murad ennu agummenge ede komme kamen e wagutek hasil lagi dua ge tin halata me ehma e halata go terega inha to menne ena adunu kamen ena ijabu ge duniya matiga anet de halatan adi mewani awmenna ever fahuga ehma komme halataki awmenna adi
edunu kam gawena sedeha uriha chendebene kamennu agum mennan oti duniya matiga Allah subhanahu wa ta'ala ketterimu ema ketterikamu ge natija foliwan Allah subhanahu wa ta'ala ketterinna eta tanegga kirtu qur'anu ga memnu fawirkum khabar debwa fabawe ema qiyamah duhum bes ketterinna khassa darajatake nibigin ebade hadisun limide fayadataka balala ruga Nabiya sallallahu alaihi wasallam agum menna debwa fawa mi muhim irshad ekahimene komme insanage seenage hayatuge gaayata gotuga gawaayada gotuga ena amal qur'ane gotuga mikan ena hamajissaf kam gawana me gote balaf kam gawana ma ei enage hayata hamajahun libigen daana kam kamuga mi hadisu ege libigen nigende hama gota nabiya sallallahu alaihi wasallam ge riveti namuna ekle fanu bayan kodba riveti ta'lim istakuna bayan kodba bayan kodinu agomna mi hadisun egenge bade ema mi hadisun agomna dibigenda emme muhim ifada ki agomna debba fawa tissa Allah subhanahu wa ta'ala be ni'mataka shukru irikum agomme kori matiga ekemi unnaki ekigogota tafatu ganda bayakam gawayaruga komme mihaga besde be ni'mata shukru irimuki ena kunanjene kamekam adi anekayan hasada verive ena debba fawa ni'mataka hasada veri nuwe enage haya duetu kurumaki agum kunjenegam e bay mihun mi pada kantaka jebunima ebbe konebbe ka sihur hada mundani ena debbe niumatan hasada ruwa wa halu ena hasada wale bodukam ema bagga timage mihun awatteri emihunge darin na molit natija hodati ote emihun namma bawarchi debeti ege hasada gotun emihune hodu mattaka anwata gellu medin mattaka mifada nurakkatar kantatan agumenge mujtamu bayamihum kurumundatan gel fenna medani mi hitam barkame agumen disne jeheni Allah subhanahu wa ta'ala ekemihunna ek daraja min kuraba fawakam kom mihakam pe Allah subhanahu wa ta'ala itabawar niwatak tanwas ko deba fawakam ena ihsas ko pikam gawana deke pikam gawana ma etakotu ena ehmihunna tafatu Allah subhanahu wa ta'ala ena ekibukut fadwan takuraba ma kuraba fawakam agumen egenge bedehema bisa agumen menege hadis syarahun minimuni agumen dengan duwahe gaitu hadis baladani heba nuba bayan kuraba fa nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kuraba hadis dengan duwahe kam baladani hema mi hadisun agumenna libun faada takan agumen amanu qur'an ka baikamuga Allah subhanahu wa ta'ala kongede halu bisabum yadu bidar samul qur'ani sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh